Bonjour, bienvenue sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, notre édition régionale sera notamment en direct du SPAS, le salon des professionnels de l'élevage à Rennes. Entaolaga de Voguladen et de Grevastad en Nenbon, Agavo Digor Dissul, Viderve Chouarglad, Medagenta et Rechium hors bilance de Zdistrosko la Helen Brezonek, quand Enta Doudu Yezek ar public. Skorzan mode e kloar, triwe harrevian amman o deus gred o distrosko le brezhonneuk, un eventi pugurezeo un deus un digoradurioù a zo bet erblamant en nenten diouiezek publik. En akademiez tre tout zo bet digoret ter lerien neve, un an nil a guilun e lifre, hag diou e pen arbe, amman un an ba brest hag un an amman ba kloars karnoet. A kresk ar arbe pla ingal, a baoe ar blavejou daouvil a bez zo bet kresk bras tre. Nantex klasal a zo bet digoret l'er ma westaliet deja un nenten diouiezek. Met mazo bugale skolerien ever klas katto. E bru, l'er mazo digoret un nenten ar blemant en deus kroget ar bloaves gant ur skoler un yezek renket ebet un traoù e boe. Ar kresk a zo ken braz, ma eo diez dom kaout trawar a gelenerien. Daouz ar gen skrivadek digas dom bepla stagidi, ar blamant pem stagiad var nugen vi an akademiez, pez ne kefal, ma mestra. Sa tu ar herent, eve poagne die evit kazen tro warok. Kroui pe de diouren a liant gant deskadurestad, a sonjal en arok bep distroskol, penonz eve fe ma du savoir d'ober, evit eve fe anvet ur skoler pe ur skoler es diouiezek, a non pas gortos an distroskol, evit reajusti, pe evit kaout war ar prim ur skoler avant fe, quoi. Setu sezo hor pal, hag hor pal ie a zo skoazela. Tout ar gevredigechou lerel. Ur guten a chom evit un nol hentenou diouiezek. Zachan ar heren da zerch en o bugal gant ar helen e brezhonneuk, pel ur eget ar hentanderez. Man izo e kreiz grevastat en bont. Neus eu l'air dres e-uit o c'hezek, e-uit kezek sport, e-uit kezek sam. Eu l'air zo bet gret euro ke-uit ober kalsa e belion, me e-uit deskin ober marreger. Setu Hermes ur marzam a zaier, ur duer star e grajtad en enbon. Amman evez bichon neut kezek, dreistol evit ober e belion, hag evel sei miret ar gouen. Ur mar sam a breir, dres el penaos el re orin. Hermes zo dres penaos ur gouen breirad, zo bet krouet en ur meskin bidor a breir hag ur mar sam ara le nardenne. Ziwar Hermes a zo gantet pem kan eubel, en e gichen emañ Romeo dek vloaz c'hwezek an lever. Ni eumen ni an ez deus sort kezek breirad, kezek sam a kezek post. Ur c'hezek sam zo bet gret evit labourat un douar poner, ur c'hezek post zo bet gret evit stlejin keri. Ur c'hezek sam kaoan jolor chechet, ur c'hezek post e kaoan jolor postal, e galek la retour trotte. Tchezek deus ec'hintan a zo loje d'amman en ul lec'h dispar krouet e mare Napoléon a klaset monument historial. Ul lec'h gwestlet a vrav an mignon mabden hag evo da zijoloui e pa devechou ar glad. De dever ur glad, eumagne vo un abaden gret tro istouer ur greioù broadel, vo deo c'helr a deo bagad e donet vo djualet penaos un tud e labourat er march aussi, sal un dibreo porz ur govel Tchiri en amzer gour ha tchezek an to diat sul, zei a vo e grevastad en enbon disul a zeu gout emeren.